Mwiriwe abandi mwaramutse bitewe n'aho muherereye ku migabane itandukanye igize isi turabakiriye umwanya makuru masaha ya nijoro kuri Minembwe Capital News. Uyu munsi ni ku itariki 15 kwezi kwa 2025. Turabutsa kandi gukora subscribe abatarayikora bamaze kwikora namwe turabashimiye cyane. Makuru yacu turaza kuba tuhibanda kusubiranamo kwa FARDC ndetse n'abazarendo muri Manyema tuze kureba ibyatangajwe na AFC ndetse tuze gusoreza inkuru zacu muri Kenya aho umunyapolitiki wari ukomeye cyane muri iki gihugu wabaye minisitiri w'intebe yaje kuba yatakaza ubuzima. Tudatinze rero reka duhere inkuru yacu muri Manyema aho abazarendo basubiranyemo na FARDC tutse ko abazarendo bashizweho na leta ya Tshisekedi yo kugira ngo zibafasha kurwanya ihuriro AFC M23 turirwaneho kuko aribo banzi iw'igihugu. Ku munsi rero w'ejo bakaba barasubiranyemo kurira abaturage benshi kwikinyirana mu mazu abandi bagahungira mu bisambu kugeza ubu bitaratungana saho nyine babaye nk'abasubiranamo n'ahandi henshi habarizwa iri huriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bakunze gusubiranamo barasana bonyine kuri bonyine bikaba byarabaye mu mujyi wa Uvira Sakamituga n'ahandi henshi hatandukanye. Kuri uyu munsi rero abazarendo bo basubiranyemo bonyine kuri bonyine aha ni mu Ruvunge. Amakuru tukiri gukurikiranira hafi tuzabatangariza ku munsi w'ejo. Gusubirana rero ko hato na hato kw'ingabo za FARDC ndetse n'abazarendo bikaba bigaragaza imiyoborere itari myiza ya Perezida Felix Tshisekedi ikomeje gutuma igihugu ukija mu kaga. Ibi rero bikaba ari muri bimwe byagurukije Alliance du Fleuve Congo M23 twirwaneho kugira ngo barebere hamwe uburyo bakongera kugarurira igihugu shema ndetse bagasubiza umutekano mu gihugu hose. Saba bonyine bahagurutse kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi budakwiriye bukomeje kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'abandi ku binyamakuru bitandukanye bagaragaza imiyoborere itari myiza iri kuba muri iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mukuru zacu rero za mu gitondo twababwiye inama iherutse kubera mu gihugu cya Kenya yahuje abanenga cyangwa se abarwanya ubutegetsi cyangwa batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho kuri ubu bakoreye inama yari iyobowe n'uwahoze ari perezida w'iki gihugu Joseph Kabila yabereye muri Kenya, nayo ishingiye kuri imiyoborere itari myiza yo gukwirakwiza intwaro mu baturage ndetse no gushira abaturage bamwe imbere abandi akabibagiza ivangura amoko. Kugeza kuri ubu rero bazarendo bakaba barabaye ikibazo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kwibasira abaturage no kubanyaga ibyabo ndetse no gukora n'ibindi byinshi ibyaha bitandukanye birimo gutoteza abenegihugu. Ariko Perezida Felix Tshisekedi we ntacyo bimubwiye kugeza kuri ubu ngubu akomeje kubashimira ndetse no kubafinansa abaha amafaranga ndetse abizeza n'ibindi bikoranire ya hafi mu gihe bakomeza kumufasha bakanisha cyangwa se bagatsinda uyu mutwe azabagororera kubirenzeho. Mu minsi yashize rero twababwiye inkuru yo gusinya amasezerano i Doha muri Qatar ya M23 twirwaneho bibumbiye mu ihuriro Alliance du Fleuve Congo bakaba barasinya amasezerano n'igihugu ca Congo bakemeranya rero guhagarika imirwano burundu kugeza amahoro ageze ku mwisho cyangwa se kugeza ibiganiro bigeze ku mwisho bakemeranya guhagarika imirwano burundu. Kuri ubu rero bari batangaje agahenge ko bagomba guhagarika imirwano bagasubukura ibiganiro byaberaga i Doha muri Qatar bihagarariwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iki gihugu ca Qatar. Hashize amasaha ari makeya gusa igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyahise kigabwa ibitero ahari ibirindiro bya Alliance du Fleuve Congo M23 twirwaneho ndetse banibasira cyane imihana ituwe n'abaturage benshi. Ibiro twabibonye mu itangazo ryashizwe hanze n'umuvugizi w'ihuriro Lorenzo Okanyuka aho yamaganye bikomeye ndetse atabariza imiryango cyangwa se ibihugu bihagarariye ibiganiro kugira icyo bakoze kubera ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi wazutse akoresha amadrone ndetse na za Sukhoi mu kugaba ibitero ahantu henshi hatandukanye muri Kivu y'Amajepfo. Ibi si ijyambere rero Gisegeti cyangwa se guverinoma ya Kongo yivuguruza kubyo bemeranyijeho n'uyu mutwe cyangwa se n'ihuriro AFC M23 twirwaneho kuko yagiye asinya imishinga myinshi ariko bikarangira atayishize mu bikorwa nibi nabyo ntakizere bigifitiwe ko bishobora gushirwa mu bikorwa kubera ukuntu akomeje kwitwara nabi muri ayo masezerano bari bemeranyije kubahiriza baherukaga gusinya muri Qatar mu gihugu ushikiwe n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kuri ubu rero ntituramenya ikiri buze gukomeza niba Alliance du Fleuve Congo iza kugaba ibitero igakomeza umugambi wo kubohora abakongomani bagize iminsi bibasirwa n'ivanguramoko ndetse n'itotezwa rya hato na hato n'igisirikare cya FARDC gikorera mu burasirazuba n'ubundi bwa Congo. Reka rero tunyarukire mu gihugu ca Kenya, uwahoze ari minisitiri w'intebe w'iki gihugu yaraye yitavye Imana aho yari ari ku bitaro mu Buhindi azize indwara. Ni urupfu rero rwababaje abanyakenya benshi kuko yari umuyobozi ugize iminsi muri politiki ya Kenya wari ufite izina riremereye. Urupfu rwe rero rukaba rwatangajwe na Perezida William Samuel Ruto w'iki gihugu, nawe wababajwe bikomeye n'uyu munyapolitiki waje kuba yitaba Imana. Tubutse ko Raila Odinga witavye Imana rero yari umwe mu bakandida bahataniraga umwanya w'uperezida bahanganye na Dr William Samuel Ruto mu kuyobora Kenya mu myaka ishize, ikaza kuba rero yaratsinzwe na mugenzi we Ruto. Tubuse ko uyu munyapolitike yaje kuba yahangana n'abandi ba perezida bagiye batambuka barimo Uhuru Kenyatta ndetse n'abamubanjirije. Imbaga rero y'abaturage bo muri Kenya biraye mu mihanda bahesha icubahiro umukandida wabo cyangwa se umunyapolitiki wabo warumenyerewe bitaga Baba, bisobanura muri rurimi rw'ikinyamurenge ise cyangwa se papa wabo. Uyu munyapolitiki kandi yakoze ibikorwa byinshi bitandukanye mu gihugu, yaba kubaka imihanda ndetse n'ibindi byinshi byo gufasha urubyiruko, kandi yari umwe mu bavuga ari kijana muri iki gihugu ca Kenya. Kugeza kuri ubu rero turihanganisha igihugu ca Kenya ndetse tumwifuriza iruhuko ridashira uyu muyobozi witavye Imana. Turashimira mwese mwabashije kubana natwe mu mwanya makuru ya nijoro nk'ibisanzwe. Irurika Fidel turareka rero kuzabana natwe mu makuru yacu yo ku munsi w'ejo mu gitondo nk'ibisanzwe nk'uko dusanzwe tubikora. Tunabarekeza gukomeza kuba hafi ya radio yanyu cyangwa se mukurikira ibiganiro byacu bica kuri Minembwe Capital News.